السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ باسئ. نو نن دلته په برازیل د ساو پاولو په ښار کې او دې خوا یو پارک ته راغلي یو چې دلته نن ویکینډ ده. لکه څنګه چې تاسو پته ده چې دلته په ویکینډ کې اکثر د کنسرټونه وي، خلک میلو ته ځي، دغلته مختلف ډول میلې وي. او نن همدارنګه دلته راغلي چې دلته کنسرټ غوندې دا میله ده، یعنې ډېر زیات خلک دلته جمع شوي دي. نو دغه مکمل د کنسرټ دغه میله موږ تاسو ته ښیو، انشاءالله موږ سره اوسئ. خلک ناست دي، تاسې ګورئ هغه سر کې. دغه ماشومان دي لوبه کوي. Com bons olhos, ela faz parte da aprendizagem. Todos queremos sempre o melhor, e não importa o tamanho do seu erro, porque diante das leis universais somos todos herdeiros da glória de Deus. Todos iguais, herdeiros da glória.
positividade, positividade. Muito obrigado, família, tamo junto. No contrabaixo, Kendi. Nos teclados, Kleber. Na guitarra, Marcel. Trompete, o Alê. Certo? Danilão no sax. Luizinho Nascimento no trombone. Fernando na bateria. Ninguém dorme! E aí, Fábio? Eu vi que a galera tá... Ó, vou falar pra você, Fabio. Eu acho que eu vou conseguir uma missão, hein? Segura aí, DJ! Eu acho que eu vou jeito pra galera, coisa pra gente tirar uma foto aqui com a gente aqui também, certo? Pra gente fazer aquela selfie mostra. Eu tô começando a ficar feliz, hein? Eu acho que a minha missão de hoje não tá muito bom. Tá chegando, hein? सर के ज़माने बाद मलगरी वलाडी आगो ये पैदा कोमा दीजिए कि तासे ऊपर से कम सर के वलाडी Faz barulho! Ah, eu tô achando que ninguém gosta. Ah, सर के वो गोरी दा ड्रेन पर मन मलगरी Ai, agora eu tô quase conseguindo. Então bora botar a mão pro alto e sair na selfie, que eu também vou sair nessa. Uou! Calma aí. Naqiba. Naqib. Valeu, Prefeitura de Guarulhos, Governo Gucci, Secretaria de Cultura, valeu pelas bandas, toda estrutura, a galera da técnica, a galera que tá tirando foto. Da Toreu, Gorei. Vamos chegar, quem puder comprar, vamos chegar, vamos. Obrigado. Lembrando aí que toda terça-feira aqui na Transguarulhense rola a batalha aí da Transpira, certo? Transpira. Quem puder chegar, quem gosta desse tipo de coisa, vamos chegar. Batalha da certo? E que canguru nas guitarras. Bora. Só que som.
دا ساحه چې د هغه کنسرټ ساحې نه لږه لرې ده چې دلته هم ډېر خلک ولاړ دي